Perezida Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro inyubako ya Radiant iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari iy'ikigo Radiant Insurance Company gitanga serivisi z'ubwishingizi. Umukuru w'igihugu yatashye iyi nyubako ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company uzwi nka Marc Rugenera. Perezida Kagame yavuze ko aterwa ishema n'iterambere ry'ibikorwa by'abikorera, anavuga ko kandi ari byo byifuzwa kandi ari byo bikenewe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ubwo rero nyakubahwa perezida mukuru wa Repubulika ubwo yatahaga iyi nyubako yari ari kumwe, yagiye agaragaza ibintu byinshi yifuza ko bigomba kugerwaho, aho yavuze ko ashaka kubona ishoramari ritera imbere, ibikorwa by'ubukungu bigenda neza. Yavuze ko gufasha urwego rw'abikorera ari inshingano ya leta. Ati ni inshingano y'inzego zitandukanye za leta gufasha aho bishoboka mu buryo bw'amategeko na politike yateza imbere abantu. Ibi kandi bigakorwa ibikorwa bitandukanye, ibyo ari byo byose harimo n'iby'ishoramari. Yanagarutse kandi ku bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubwishingizi, anasaba inzego bireba kubikemura hakiri kare. Yagiye avuga ko ibyo byumvikana, ababishinzwe yavuze ko bagomba kubikurikirana mu buryo bwihuse. Yagiye kandi agaruka ku bintu bitandukanye, aho yanagarutse ku muyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company Limited wamushimiye, avuga ko yifuza ko ibikorwa by'iterambere bigera kuri bose. Yagize ati ubu niyo nshingano dufite, iyaba twashoboraga gukora byinshi n'ahandi byadushimisha. Yanavuze ko abandi bashoramari bakwiriye kurebera kuri iki gikorwa bakarushaho kongera ishoramari mu bikorwa by'ubucuruzi. Yanagarutse kandi ku bagira imikorere mibi, avuga ko ikiguzi cyo gukora nabi bigira ingaruka nyinshi zitari nziza, bigateza igihombo gishobora no kuba kinini kurushaho. Inyubako ya Radiant Insurance Company ifite agaciro ka miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko iyi nyubako yatwaye akayabo k'amafaranga menshi mu by'ukuri. Iyi nyubako rero ikaba iherereye imbere y'ahahoze aho RBA cyangwa se Radio Rwanda yahoze ikorera. Ni inyubako nziza cyane rwose, urumva ko yatwaye akayabo k'amafaranga atari makeya. Iyi nyubako rero yubatswe mu gihe kingana n'imyaka 5. Iyi nyubako ifite metero 35 z'uburebure, ikaba ifite amagorofa 13 arimo 9 ari hejuru n'andi 3 ari munsi. 80% by'ibikoresho byubatse iyi nyubako byaturutse mu Rwanda, mu gihe ibikorwa byo kuyubaka byose kuva mu gishushanyo mbonera kugera ku gusiga amarangi byose byakozwe n'Abanyarwanda. Umuyobozi mukuru wa Radiant Insurance Company Limited Marc Rugenera yashimiye umukuru w'igihugu watanze ikibanza cyubatswemo iyi nyubako. Yagize ati ni mwebwe ubwanyu mwaduhaye iki kibanza iyi nyubako ihagazemo. Ni ikibanza gifite metero kare 1230. Bivuze ko ibi bikorwa bigaragaza uburyo umukuru w'igihugu ashyigikira iterambere ry'u Rwanda. Ati ndabashimira cyane kuba mwafatanyije natwe kugira ngo twizihize iyi ntambwe sosiyete Radiant iteye. Inzobere mu by'ubwubatsi Apian Ndori yavuze ko iyi nyubako ifite umwihariko wo kuba yarakoresheje ibikoresho byakorewe mu Rwanda ku kigero cya 80%, kandi ikaba yubatswe mu buryo butangiza ibidukikije. Ndori yagize ati iyi nyubako yashushanyijwe, yubakwa, inakurikiranwa n'Abanyarwanda. Twishimira ko abakora cyangwa se abahanga mu guhanga inyubako b'urubyiruko cyangwa se architecture bagirirwa icyizere cyo kubaka inyubako nk'izi zikomeye. Natwe dutewe ishema no kubona igikorwa
twagizemo uruhare kizagira akamaro mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Radiant Insurance Company ni ikigo kimaze kugira imari shingiro ya miliyari 6.5 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe cyatangije imari shingiro ya miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda gusa. Mu mwaka ushize ikigo cyakusanyije miliyari 17.5 z'amafaranga y'u Rwanda y'abakiriya, mu gihe cyishyuye miliyari 11 y'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo kandi gifite umutungo bwite w'abashoramari ungana na miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Radiant Insurance Company Limited ni ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi ku ngendo n'ubwishingizi bwo kwivuza, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ndetse n'ibindi, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'ubuhinzi n'amatungo, ubw'inyubako, imashini, ubwishingizi bw'ingwate n'ubundi butandukanye. Iki kigo rero kikaba ari ikigo gikomeye mu Rwanda, abantu benshi barakizi, kikaba ari ikigo mu by'ukuri kimaze gutera imbere ugereranije n'ibyo tugenda tubona bigaragara. Mwakoze cyane kura subscribe muri iyi channel kugira ngo wonge nkugezaho inkuru ziri gutrendinga muri iyi minsi. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.